So lena inyama bazalwane yengulube ehlatshiwe lana ekhaya labafundi bazalwane siyaphila thina. uJesu uyasondla bazalwane asikhathazeki ngalutho kodwa uJesu uyasondla bazalwane. Siyabonga uthini uthi seek first the kingdom of God and his righteousness and all the things will be added unto you. So hikho lokhu bazalwane siyambonga uJesu siyambonga haleluya. Usisi bethu bayabambisana laphayana bazalwane uyasikwa inyama haleluya. Siyambonga uJesu bomama inkosi inibusise nisebenzela umbuso wakhe nikhonza abazalwane haleluya.